kasa ache mu se no enho akonya se yiri ho gina pintin kasa de tie gadamse isanse gadamse no ha ya dwen ye papa obi akana no atum obi antimi nkasa because wo ko kasa no ade beche no ya tag o ye be trezi na se kokuti ha onu kwa na ka gadam se wasem nti obefa ha najo ye mo no twonku no because of that nti no obi antimi nka wasem na ade a ye ena de ye hu susu anso na mra eni akire no omo ye gadam se no entu omo hofo ye wiase se wunya sika na wo ma wunue di ya wunue esu se si a efri breman de bi so ekọ wonjibre wi anyina obi antimi nsansuo wo fuom emfa munafuo so obi antimi nsansuo wo fuom ennom obi antimi nsansuo wo fuom emfa nua ne mako ne nyadoa na wo de wo sisika na wo penti wo bɛsɛ ankobra wo bɛsɛ kyra wo bɛsɛ kwa wo bɛsɛ nsuo wo hanyina ye de ejai emaw wo de pere na wo ne obusuafo ni na munya yiye na yenya yete akura ne de ye mmere na anytime bia ye de kora ana silver ebebu nsuo num a ye bɛsɛ bia ye behwe nsuo nani a anya yiye no ye bɛbɔ wudi na ye bɛsu na dache no wanya susu anso a wontirima they will pay for it. Aha, ti utimi wo se orai na ni abidi ye papa ezan sempani aka to se ye wutiri na se wankasa wutiri no ho a ye beyi wayi bone enti o my god na ye nyina ye nsom na ye mo na gadam se ya aba ya ha adesia adwene no ye nyina ye mo antimi ntu ase na boa ye ama ye tumi akoyanim ya ewonsam bia ode atu edwa eno no ye to akase ye bono so na ye to akase ye bono so a na ye kogire mu ewonsam fufurum ma ye koyanim he na openi ya wono ene jochofo openi ya oda mobile money advocacy group Ghana ya yitwa ntia efrense bomag ayo ra efrense kisili amwako ata ndra da ikase boy so no yele na bo nkomo na ni nyina ne se ye kese wodwe wono ma woye wo beda na no ene ye ne yewrai abo nkomo afa bambo ya mobile money fo no wono ehia no tirim se wono ede ncheche sonko ede ama ade hye ya wono ye mobile money kwan pa ya wono befa so na obebo wo ho ban na ekoba se akwaje na wombambo semti dane da nyina no sa ekuo ye friends mobile money advocacy group Ghana ene bambo adwuma kotitu ne aposifo ewonsa woso se ne be ya mobile money adwuma ye fo no wono bambo ebetimi agya ne nan so na nensemu na okasa bio ede achemu se ade ba ko ya wonom esan eye ne se womo identity ya soronko ade ama ade hye ya wonom ye mobile money ne se ade ba ko ye wo se wonom hu ne se omo ankasa bambo no ekura wonom enti wo mo edi wo ye mobile money a opon wa babia ya na wotafa kofie no eni kwan se ya wotafa baabi ba ko sa eno achi okasa kire won se eya wonom momoden se obepontem na ekoba sa ankofa ohaw ene amane bia amfamro esanse ewiase ya ya ba isikasem edi ye papa ya ye wrai e kire sema wodo mu sei edi che na yasenya ba bion abahwe ne nsem ya odi gan kai no okasa bio editu dwa eya de sede eto ade hye anim se wono hwe na afi eya wo sika bi ya koyi ne ntam nya anadwo afi na akọbọ obi pono anase ukodi la e basa ha adwene papa awusia ka ye hwa se enka yensa beka ene awodui na ya bobo ede amamu nanso se obo a ekamia kwa se aye bibi ewo ho ya ye toto de ma se yensa ebeka eni na ya bobo ni nyina ede ama ye ka se aye liberty adokuru mienu na chiripo enso kasa fidie so ena waso egusi awutie kase boya waso gusi awutie ena liberty adokuru mienu na chiripo enso kasa fidie so ena waso egusi awutie mebacho uko facebook wa ubenya bi akenkan kama na wanya bi nso ahwe na wanwu sane niam esi ekọ ewo yenkase boyimu my liberty fm my liberty fm ena ubenya bi na wakenkan na wahu ne ekọ ewo kase boyimu enti ko facebook o na bo my liberty fm my liberty fm adese ye hwe asanka yensa beka jerai ene na vi ya bobo ede ama ye hwe se yensa ebetumi aka na ya bo amama Potem sele edwuma no tene ya kichi mu into zone bia no police penny o ha na police ahin o ho no ne de entuma akọbọ ne de ano mu amra no ne ya from ma be ma entity ni chire for security ho anasa kwan papa e betumi aboye ho ban emra no ye training ye first capacity building na itimi de ni chire ofa bi a eye ahoban bo anasa security se wan kansa wo shop no obuni kan wi say your security is in your own hands say o bank
ekoyi sika de aba shop ekwan pa obetimi afa so shedan fa ho entu dwa bebre mamanfo ho say okọ bank ana wakoyi important baby an shop ni go no you watch out for strange characters so shop ni mo bit motor bi so obegina wa be 2-3 hours on can your motor ni so no say a red flag your man members so who say you been your CCTV cameras or your shops send a kobase paboni for being put the boss and so CCTV cameras in which we are one in fully ama police for and security for to me I'm a saka free you your team your for you to important see we be a danger chippy every other baby and so queen you need police for important so you humanity actually into zone aha enti eno ho asamano no na ne nkasa na chi ansa na ode afutuo soroko so ede ebema adwadifo a na wonma okobo ba manifo ho ene wonm kodi nsa wo so gira sei ye hwese ye nsa beka ye wura ni na fe yabo ede ama wo afutuo ya ode matemamfo no okay ye guso etoto se niema nyina betum na yabo ene ne ede ama wo security and answer crime papa reach me aboy ho ban and no ye training ye first capacity building na it media ni che ofabia eye ahoban bo and answer security say one answer wo shop no obolika you say your security is in your own hand say oko bank ekoyi sika de aba shop e kwan pa obetimi afa so shedan fa ho entu dwa bebre mamanfo who say okọ bank ana wakoyi important baby an shop ni go no you watch out for strange characters so shop ni mo bit motor bi so obegina wa be 2-3 hours on can your motor ni so who say a red flag your man members so who say you been your CCTV cameras or your shops send a kobase paboni for being put the boss and so CCTV cameras in which we are bua mo yen fully ama ya no mon fan chei bebre ye hwa am se fidie na ye di edi dwumanti e ya na mode ache yen bebre ewo ehosa na ne kwakwa mode ade se die se eto aban nanim na moma ye ntie nsem ode to aban aha enti ene ya yeti ye ayo panipa ya oba omanti asemai gede mu a ono ana mobile money ekuo ya ye fen se mobile money advocacy group Ghana ye 20 ya fen mo mag wono ne chorofo penny ora ya otedi ni ye fen se Kingsley Amwako ata ana otedi ni se oje bre na fi ode ensama wodo enso etu dwa ewe nkase boyimu enra ya bo ama wonso wanya bi ati ye ka se ha ye liberty adrokurmi na chipo enso kasa fidie so kase boyi samufu adawroba waje bre asone so koroje ede ama ye di kan ye ditie ena ye de esomo ewe ye nkase mu uko Facebook a yedem bo modern se obebo my liberty FM na wa like na wa share wadwe nkyere ye fa kase boyi no fa go ma bre pam ye so ye beje bre na ya kenkan ni nyina enso edi ama ye to kase bo no so na ya kwagina mu ewo ensem foforo mu a na yeguso a ewo sahwiyoso emansini mu na ewo sahwiyoso mansini mu adwumadie bi na dai akoso ewo mansini assembly ya ewo hanum edi adwumadie na adwumadie ye ekoso enche bia ye bo mama ne se mansini assembly ya ewo sahwiyoso no wonom ne adwumako bi aka mu ntoma abum na entoma ya wonom aka abomu no ne botaye nyina ha ene se wonom ahwe ni mu se ye kese no ekwanpa ya ebefa so na mansi no ye be ma bibia ani ada ofrenchi bibia ye betimi abu mu kontade a kire adehye se ne be ye kobasa wonom so etua eto a obenwu kwanpa ya ofa so na fi watua to no ede aboa ama enchechire ne mpuntuo atimi akoso ne santi enam so ama mansi no ene adwumakuo ba ko ya ensha ban ase
yeah from say friends of the nation ya adwuma ko ya ensa ban ase no wonom aka bom ya odi dwuma so no se na mediki aka se beboa ama niema nyina ni ada wo pefe di ama adehye na wonom so utuato wa hu kwan pa wo befa so atuato na ndei wonom aye nkyerɛkyerɛ so nko di ama mansi na sambre endro ane ne gina nam so ama opani ya wo ye project coordinator Edma Friends of the Nation ayowura Solomon Kusi Ampofo yene no abon komo abita no ne nam so ema wonom eye ntete so nko edema adehye na moma ye ntie ne nsam ya wode etu dwa e okase boyimu awusha fache emse mfidie no ayebibie wo ho enti ye hwa se yensa ebeka ene no biem na fe yabo ede amadehye ahu ade poten ya ye rai ode etu dwa e odwumadie ne adwabo ye etesa the Local Governance Act 2016 Act 936 assembly media woody and some of the department fiscal planning, urban planning, works, social welfare and budget and rating media moody amount for a was a year so mensima say no so you're done with it and also no yeah should be say if when you ever pass why improve CBP higher away in crew and I think media year come as ever pass why bit man swat developing and implementing an effective advocacy strategy no so next year yes I should be after 2 lands for so who chefa omo e wo sika yenya e wo assembly hono ene nia omo so bu assembly this can way yes na be pepe ye ne kutebu papa so e de aba aha enti ne nsam no emunche mu no na owie no osan so endi adesede ye ti sei edema adehye se adehye nyina ka mom ne mo asa hwie so mansi ne kan kwone ne budo no asa yensa ye ka bom ne ye boa ane ye betimi atumpo enti ye hwe se yensa ebeka ye rai ene na fe yabo na adehye nso mahu nsam awodo ya ode etu dwa wo sa kwan no so assembly members need to get say assembly member na so di say ansa no baba assembly kwa beka asembia na wo so ne man fo no atwetwe ho enkomo na woti o mo ansakra no maba ti yesi na no betimi abo amansi amamuo no imputu aba e wo se hwe aha enti ne nsam ya ode etu edwa no ebi eno no ya wanya bi ati na wodwumadie no ase na assembly member ya wono so ogiremu adema adehia wono mo hwie electoral area ayo no nyafo Benedict Ata na yewra Benedict Ata wodwumadie no ase no so de na no tumu se san hye ya assembly no ene saa adwumako ye nse abanya se eka wo ho abom aye no ayade se be boa yie papa na moma yentie nsema ode etu edwa owura ya ye fe ne se Benjamin Benedict Ata honorable Benedict Ata enso ekasa kyerem sei aha enti yeguso ehwe se yensa beka owura yini na yabo edi amamu aha yentie ne nsem yode etu dwa no municipal assembly no isika ye gigi na bande emo ayi nyina ye bo de no mo de ye se obi ti ba bi a wo se bia ye gigi sika bi point se ye mpu eso putu no kura no ye hu bi omo ye no ana se ye hu mpu na se sika no mo gigi ano mo ye de omo di awe no ye se gigi ane ye na ye gigi e de ye mpu ene edi kaka ye mpu tuo so a wo se obi a hu nti se me ye mpu se bu hu konta ema next time bia so eye bibia ema oyere no ho se obeye den obebo na yakoye mpu tuo si ba bi yanka bia gigi sika do andru mi so de nanso yakoye ama ba bi foforo next time so ebeba me so na ye nka no ye muhu akont ebesi de na ye so yatumi abohu dawuru se municipal assembly no e no mo ye me what can say
Enti orai so nensem ya ode etu edwa eno no na ne nkasa na chi na adwadifo hima ya wo dwenase edwam no aye maame ye friend se enomere enso kasa sei Zoom lion ye betu ye ko ye umbe yen omunye maye wo muntimi ntifi no emfiri ho yesa yade e ku ye fi se efi no mene ye ne a ho ye ton ya ne dwon so ne toilet no se de omo dwon ho ye wi ane de rubber se ho ne ye siesie ne ma no wo so no ma ton to office sen ye koto yade en de abram wadi no waya nti ye besere mpenfo se ye ye funu nti edwa no wo munti ye ne ye nhwe na efi no emfiri ho maye baby adwon so ye ni na aban ba ko na besi bia maye na wo mumie ye si toilet na maye ye si adwaaya maye enso wo mumie na die no panyi no abe o ye sre no a so bebi a o mabie maye na kwan na afiaso mwie mra enti eno no adehye no ebi ensem ya wonom ede atudwa na we kura de eye ohima ya wono ewo sahwidwinase edwam mu maame ya friend se enomere era kasa ya ode ensem awodo ye tesa enso atudwa eguso ka se ha ye liberty adrokurum ye nachipo enso kasa fidie eso ena waso eguso ya wutie kase ebo ya wutie enam abefo tentan fidie awodo no nyina so ene akwa abo my liberty fm obone saa so a obenya bi na wahwe na aboa amane ma nyina enso atumi akoyie enso ede amaye enti bomode se obekọ no wakonya bi ahwe yentoa kase ebo no so yetwa kase ebo no so na ye kugina mu ewo nadmu atenaye na wo nadmu atenaye ya ye kwin no ye de ni echim ewo bia apoye mansi no bia east mansi no mu na watwi mu na dwumadie ya esi wo mani so nyina ene se wonom edi ni reference national disaster management we kura de afimu nyina no ne wonom edi si wo edi abo dwadata edi abo dawuro edi afa kwanpa betimi afa so atu atoyere nchema no na saa dwumadie yi ebi enso ekoso a na ekoso ewo bia apoye mansi ne kropon no emu na enam so ema opani ya wono ene da nadmu adwumakuo no ankrabata ya ewo bia apoye mansi no 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 kro ya ana ba atoya tv mantam a ono ana wohwe na vi obwa ne ma nyina no eba ne sigasem a wo ye Western North Treasure Edman nadmu no owura ye fense Prince opon na yewrai ena nei wakasa de adesede de ato adehye ya wonom wo bia apoye mansi no se wonom nhwe na ehye ya wodo ya nadmu de agu akwan mu se beboa ma to ye nche wonom betu ase no wonom emwa masa nhye no entimi wie peye ya wachire ensem mu sei ede achire yamane bofo na nenkase na chi no san so de adesede etwade hye nim se that ma adwumakuo no de wonom ho se wotu atoyere chem asene mo wonom betimi aye a mpanisi ba akofo ensa entume so nyankopon ani kata de hye nyina amwa nsom esanse mpanisi wonsom nsom enu ani nipa se na be ya ene wonom betimi apagya nanbu adwumakuo no opomu na aboa ma wodwumadie nso a wonom di no abeboa atu atoyere chem asekura de afri mansi no emu type of agency no enye adwuma intentem so no me
ne office ne location nyinaa ayɛ dɛ ato adwuma meyɛ nipa ma wɔkɔ dua nipa bebree enime bia yi sɛ west nyinaa amanfo bebree enime ko potamu yɛ deɛ nipa bebree enim ne sadeɛ ne si a ɛyɛ ɔmo nyɛ dɛn and report ntɛm ɛyɛ nyinaa yɛnka mom mmerɛ bi a ɛbɛsi bi mu no mefrɛ ɔmo sɛ ya ɔmo mmra ɔmo bɛtie me nso mayɛ dɛn ma no asɛm na yɛn kakra sɛ menim sɛ ade no yɛdie no yɛasi yi ano na sɛ disaster ɛnsi a ɛno na mɛka sɛ meme director mayɛ adwuma Opani ya kwa bia isi ya wano ene mensini kwa nchefo ya wadatu yenche brim abuafo dwuma kuo nadmu ano ena otene kai already ede Prince Opon ono kro ya ayepani ya oye original treasure edmanadmu adwuma kuo no na ne nkasa ye na chi ena no ene dwanto ne edma de hye ya se ende wode wani echem ewopom ho a ono nso kasa na ne nsem mu no ogire mu ede adesede sei etudwa na nana Frank Ata kasa no mama yentie ne nsem ye ode tudwa National Thanksgiving service available group. No question, you committed as well. The mayor was nipa makura, yeah, Benny Nube 60 kura, and the annihilation crying. And so I must say, or Mama didn't say, you share with Diano, my boy. Opani ya ono ene dwantwa hene de made hye ya wonom ewa double krum ya eno ene bia east kropon ana ode sansem ya tudwa eye nana Frank Ata nene ena ote se wachire ensem se ede achire ye Ghana de hye ma yekwa wie kase bo no kra na ye wie kase no andro da ye de to mu anim se o mampani John Dramani mama JDM ena akasa de nsama tudwa achire se o my Ghana no a ye wo mu no so wo hwe se de nansen yesi etoto ne ma no enye hu enye nwanwa se ebrebi beba ya yebetumi enya oba ya odi nkan kura no obeye omampani ewo mayi mu wase enche kura ana nsemi ba ye no adehia dodo na akere omadwen dia fa ho jate ye nwasi monte abisa sa wiyo so adehia se abusua ne omampani John Dramani ma ma ekani hu Ghana adehia muso msen already where o man is kona the entire man cancer and bia vice ne oba no e bia oni ho oba no hwe na chikama eno nso e bia ya adwenkyere but ene manima ya ye wo mu pa de so oba be mampan de e be den kakra mu e bia dan kwa ma na se ye wo mu pa de oba mampan de ha nya labelia nti be oba de in fact Ghana ha ye be say this is bema because man nti ase no e be de nti this is bema ba de se control pa de e be de because can I say, yeah, to not any Ukrainian and to you to know so when you're Bema, want to make when you're Bema and Sia, or man on the continent. I won't say a maddy or Abadoy, a man will be dishwas and a museo man, and to answer and this before the Yaman or could do one who bet me a base Mahaman name. Yadi appointed Mamma in so baby diamond to a baby to me. There's a Mamunia could do. Could do, am I no could do some mamma? Am I could say, am I could do if you say Bema bet me as or bar pen or banning him baby through him if he our didn't come say hoye, say hoye or baby to me at the Chia Quadawa, my dear, my work could do some mamma, see a bit to me. Auntie, I don't want some man. This year be adventure ya wonom edeba no kase da siam fa seda ma kase dem aboafo nyina sa wo boy ma kase ne timi ye kra behwe ye besre pi se du ba bi na ye mfidie no eye bibia wo ho ne nyina aka ho bi ye mfidie ene edi edwuma aseda nkoma kase dem aboafo nyina obrante ye friend se ADB na dawroma oso ye mu boa ye ene ma Facebook no yetimi kwa no achi obo michi dom se producer eboa ye toto ne nyina ye da na siye papa mi din do somafo kwa me owusu tikese se nyame nku ye na ye te ase a ye besan so ahiemu brepam